Два надпревари во една недела со истиот противник, а различни исходи. Еве, Liga šampioni, Meškov Brest. Dobro, neću komentirati one prve utakmice u CH ligi, svi znamo šta se desilo. Mislim da je to bilo dobro za nas igrače koji smo igrali Ligu šampiona. Nismo trebali putovati 3-4 dana, da se nismo umorili, pogotovo oni što su bili u reprezentaciji. A danas, prvo polovreme, malo smo bili u grču, nije nam išlo sve tako što smo očekivali, ali to polovreme mislim da smo pokazali ono pravo lice Vardara i više nego zasluženo dobili Brest, ali sad znamo da nam odmah dođe 2 puta Barcelona, tako da nije to ništa, trebamo već razmišljati o Barceloni i idemo dalje. Što presudi na ovoj natpревар za pobjednika? To je vtoro polovreme, go rešivte. Pa ja mislim da nije ni prvo polovreme toliko loše bilo koliko smo fulali Zicera. Mi smo došli do šanse, a dosta smo fulali, a u vtoro polovreme dosta ovih Zicera smo zabili i Igor je vukao taj voz Vardara u napadu, tako da bilo je malo više koncentracije i to je to.